أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mga jamaah berhormat, itukbal sing kita niuin pangsyarang syukur pamahasud si maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli niya salawat iban salam papanghunatu Muhammadun, hinapusan Nabi naraaksin Allah subhanahu wa ta'ala, mamiatiha ummatini. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. In Rasul sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam Muhammad, hinapusan na Nabi salta ula nabiya ba'dah. Wairuunna napara sin Allah subhanahu wa ta'ala Nabi mapuas din hakapara ka Rasul sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Dinasabab yan mga palanggungan na muha agama Islam. Ayat sinallahu subhanahu wa ta'ala halaw sin Quran maha mulia. Yaqulu Rabbuna fi kitabihil karim, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ayat sinallahu subhanahu wa ta'ala panghimati katu taniyu, panghimati haamuim pangatayan ligap na bang uno maksud kapapanjari kaniya sinallahu subhanahu wa ta'ala mari pa dunya. Ayat sinallahu subhanahu wa ta'ala inna ja'alna, bunnal tuudin kami law sinallahu subhanahu wa ta'ala, ja'alna naubos na munahinang ma'alal ardi zina, inkatan unu-unu hababaw singgumi, inkatan unu-unu parakala diha dunya, inyan law sinallahu subhanahu wa ta'ala zina, pangari-ngari saja hangkan dalong sinallahu ta'ala alam sin Quran maha mulia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nampa nagkatipu nahailan imibog na in muslim illa man rahimallah. Hamanga pangari-ngarihan sinallahu subhanahu wa ta'ala in dunya. In katapia panjari sin Tuhan Rabbul Alamin. Haasal ka papanjari kaniya. Magduruhon na in lugay niya, kumangi na in luparagbus niya. Ayaw in dunya, maglalaas in dunya. Dain pasin ka papanjari Adam alaihi salatu wassalam. Atawakan din hakapapanjari pahadunya. Sambil na sadya makiyamat, sambil na sadya mabut in kiamat pagtawagon, magduruhon da in lingkat sin dunya. Ampapila sadya inna haylan hayni, sibuk da in taumaas, sibuk da in usog iban sin babai. Umapas kumawas sin pagtawagon parhiasan dunya. Pangari-ngari dunya, ampain pangari-ngarian. Biyay anda sab kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pangari-ngari ini, al-mal wal banun, zinatul hayatid dunya. In mal, in alta wal banun, iban sin mga kaanakan. Al malu wal banun zinatul hayatid dunya, pangari-ngari dunya. Ampa in mal long sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasabab sin imibog, sabab sin simub, long sin Allah subhanahu wa ta'ala hatungod sin alta. Insub sin manusia,
illa man rahimallah wa tuhibbunal mala hubban jamma. Nakalando insub papagtawagon mal. Nakalando insub apagtawagon mal. Ampin hariwayat sin Imam Tirmidzi habay takato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis din kan Ka'ab. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna likulli ummatin fitna. In katan ummat nakauna den kato. Aun tartantu fitna piarakan nila sin Allah subhanahu wa ta'ala katitipuan. Wa fitnatu ummati ampalong na in fitna sa lagu-lagu ha ummatku. Amunalong na almal alta. Uno yung pagtawagon mal. Amo sadya baha pilak iban bulawan. Amo sadya baha insasakatan. Atawakan uno naman lawsim mga ulama. Impagtawagon mal. Huwa kullu shay'in katan long na uno-uno na. Lahu qimatun bainan nas. Aun halga iya halgaan haantara si manusia. Bang mo siya hiyalgaan na. Inyan sumud na siya papagtawagon mal. Sumud na siya papagtawagon mal. Alta. Bang mo siya hiyalgaan na. Sibu da in pagtawagon pagkawasa. Sumud na riha ini. Kullu shay'in lahu qimatun bainan nas. Wa tasluhu al-intifa'u bih. Wal mubalalatu bihi syar'an bil ikhtiyar. Atawakan alal ikhtiyar. Impagtawagon mal bang musyahiyal gaan na sud na siya papagtawagon alta. Sud na siya. Wa tasluhu al-intifa'. Among makadjari mo siya law na kumako benefit. Karayawan. Manjari mo siya hinangon benefit. Amo yung pagtawagon mahal. Ampain 5 bay labay adlawan yaon. 5 bay bulan. Naligap in mano siya. Nagkawas. Nagagaw. Pagtawagon mal, bukun sadya pilak iban bulawan labi luba na in pagkawasa. Kumawasing kawasa! Sud na diha ini pagtawagon mal. Nag-agaw sabab sin kawasa. Hawayroon niya kihatihan bang biya diinin kalaggo ang masuliyah, responsibility ha pagtawagon pagkawasa. Hasabab sin malini. Pila sadyain nagkakasi iban naglalasa. Nabugto sabab yan. Hasabab sin alta. Pila sadya in nagtaymanghod. Nakapagsumbang sabab sin parkawasa. Alta. Pila sadyain yaon kanila in pagkasi iban paglasa nakapagbutas sambil miabot na tuwan asabab sinsub sin mano siya kumawasin alta pagtawagon makapatay na siya pagkahinya muslim tumtuma in hambuok sadya nya walihan sin hambuok muslim mahal ga pa din hadunya iban sin luon niya nagpatay nagbuno nagkalo sambil na awin pagtahajur di na mag-asip pasal sadya sin alta pasal da sindihan ayaw kita matipu sabab in parakala ini zina long sinalaw subhanahu wa ta'ala pangari-ngari sadya mayta linabluwahum ayyuhum ahsanu amala linabluwahum tukasun tandasun den kato taniyo bang dumayaw pa lumabi pa indayaw sin kakahinang ta minsan yaon na inkatan sin kaiinginan inkatan sin pangari-ngari dunya mangindarahi kay mo palang sinapinar ka jahannam di da kaw magkajugjug mayta sabab in maksud hangkan kau pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun amura in pagtag-ipon
tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hauno na in mga sila kawasahan, hawala na hinang nila, intag kapatut, atawakan in kapatut, sinhababaan nila. Hangkanda ikaw, ama, in ikaw yan, nakura kau, halaw sinbay mo. Ikaw ina, hawak tuway ruundunin ba na mo. In ikaw, imam, halaw sin masjid mo. Nabangkaw nakura tao ma, sa kauman, raayat mo. Unin agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Abu Dhar. Ya Abu Dhar, innaka da'if. Hatungod sin pagkawasa. Hatungod sin pagkawasa. Innaka da'if wa innaha amanah. In pagtaumaas, in pagkawasa, in pagnakura, long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Abu Dhar al-Ghifari, innaha amanah. Inyan amanat. 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 Ang paubos na yung bayit asin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hangkanda imibog na in manusia. Kumawas mag-agaw na sin parakala yan. Law sin Rasul al-Bukhari, innakum sa tahrisun alal imarah. Sa tahrisun atawakan sa tahrasun. Sibuda. Inla palyad to karua. Jiyajagahan mo marayaw. Lumawag kau dan bang biya diin. Minsan dalabay hapagtawagun haram ukida. Bang man makaamun yadto. Nalawsin Rasul kan Abu Dhar, innaha amanah. In pagtaumaas, in pagkawasa, in yan lawsin Rasul sallallahu alaihi wasallam amanat dakula. Wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama. Hariwayat sin Imam At-Tabarani ibn sin Imam Al-Bazzar bisanadin hadith, bisanadin sahih, lawsin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in pagtawagon imarah, pagtaumaas, pagkawasa, awaluha malama. In panagnaan, aw in pagtawagon law. Tuntutan kau, pagsusunan kau, taksilon kau, wasaniha nadama, magsusunda kau magbalik, bang di mo hikatunay mayita. Ain riwayat sin Imam Al-Bukhari ba sin Imam Muslim? Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan, yastar'ihi Allahu ra'iyatan wa yamut wa yawma yamut wa huwa ghash li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah. Malingkan long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayroon din ha mga ipon sin Tuhad Rabbul Alamin, inhinang siya taumaas, aun raayat niya, aun hababaan niya, haadlaw sin nawapat sadya siya, hati niya wayroon nakapagtaubat, wahuwa gash, in siya magpanguli, in siya khain magpanghayanat, illa harramallahu alaihi al-jannah. Malingkan, haramun kaniya sin Allah Ta'ala in surga. Haramun da kaniya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in surga. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hangkanda in dunya ini law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Law kanat ad-dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'uda. Fama saqa kafiran syarbata ma. Bang sajjalaw nahimal ga in dunya ini. Ahadarat sin Tuhan Rabbul Alamin. Minsan long na amon bugat sa jalong na sinpik-pik-pikot, tantu-tantu di na long na painumon. Insin Allah subhanahu wa ta'ala in kafir, in amon mga sila nagkupor pa Tuhan Rabbul Alamin, bang himalga pa Tuhan, ay Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawag to sin masuok na siya nawapat, masuok na siya mawapat, iyan nin mga sahabat, aun long na ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, piyapagpi na long na sin Allah subhanahu wa ta'ala sin dua parakala, long sin mga sahabat, unulong na indua tulong na ya Rasulullah, in panagnaan long na piyapagpi, sin Allah subhanahu wa ta'ala haipon yaun, in irihil na kaniya in katan sin kaiinginan dunya. Isa, in hikarua long na, in piyapi kanalong na hikarua, bang uno indatungan niya dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, unulong na innapi long na
sinipon yan lang na ya Rasulullah. Long na innapi sinipon ini. Bang uno indatungan niya dito hadarat sin Tuhan Rabbul Alamin. Timangis sin Abu Bakar Siddiq. Timangis sin Abu Bakar Siddiq. Long sing kaibanan sahabat. Unulong nin nakapatangis long na hasyekh yaun atau maas yaun. Hawairu ang panghati nila. Kaya hati hana sa sin Abu Bakar Siddiq. Sin inipon pia pagpiyaw amunin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sari dilong na masuok na in ajal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaano man tagtutahon na in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang himalga in dunya, bang himalga in mga pangaringari dunya sambil paadlaw yan buhi da in Rasul sallallahu alaihi wasallam. In Umar ibn al-Khattab hawakto siya kaya rugsuan na halom sambahayang pajar. Diyaman siya pagwasin masjid. Diawag niyan anak niya hi Abdullah. Kadto lang na kan Amirul Mu'minin. Amon magpabait siya mikipakubol doon. Haraig sin bagay niya karua. Rasul sallallahu alaihi wasallam ibn sin Abu Bakar Siddiq. Ubos man lang na. Ampalaw na kamulong na magpun. In al-asyaratul mubasyaruna bil jannah. Sa wala na sila ito natipon katan. Aw ni nagkawapat. Muna-muna mo ni Abu Bakar Siddiq. Pag kamulong na sin mahinang ganti ko. Piya pagpi in mga yaon. Piya pagpi sin Rasul. Sin Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu makadjari siya umiyan ha anak niya hilamud. Pasal mapat matup de siya magnakura. In Umar ibn al-Khattab makadjari na hilamud sabab lakalamud al-asyaratul mubasyaruna bil jannain pangtungod ni Sa'id ibn Zaid. Sa wayruun niyanan nen mga yaon maita. Di siya mabaya katamakan aun nisab aun ntamak hatungod sin baya sub hatungod sin pagtaumaas pag nakura sabab maita in mga parakala ini pi program sin mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala hangkanda in piyag tuyuan in mga piyag tuyuan sing kaibanan ding katutanyo kumawa sa parakala yan magsusunda mabutin adlaw kiamat mabutin adlaw di pahadunya magsusunda bang di niya hikatunay bang uno in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala maung kaniya wa aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Mga palanggungan namo ha agama Islam. Aun waktu asabab sin bayakta humasil sin mga pangaringari dunya ini sambil di na kau himibal mungat sadya in kabtangan mo mungat sadya magbisarahan wa hinaran suy-suy wairun kasabunnalan labi luba na inna aun in pagtuhuma tuhumahun mo intay manghud mo hauno-uno na parakala sabab sadya sin nedto sabab sadya sin mal sabab sadya sin alta sabab sadya sin pagkawasa ayaw na mga tay manghud ko ha agama Islam in mga parakala jima tuhan nakaunayad to hauno na in karun hauno na in Fir'aun nakapakainin kawasa sin Fir'aun, nakapakainin alta sin Karun. Wayru unda. Ang kandalong sin Allah subhanahu wa ta'ala, maagnaan humaliya. Wayru unda nakatabang kanila ridto. Sa bangsab siya na usal pamarayaw. Bang siya na usalin alta pamarayaw. Nausal siya pakabayaan sin agama. Amunay ni indin ha mga iyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lamud din ha mga subay kita maigil atawakan simingod amun ribta pagtawagon subay kita simingod amo in makadjani law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fisnatain amun jiyari kaymo in imigil amun simibu ka kakahinang yadto bang intauyan
nagdarasin alta, nagdarasin kawasa, magkausal, pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi alhamdu wal minna, awang pa mga taumaas, awang pa mga nakura, damikyan mataud pa intagasin, mataud pinanga altaan, magkausal, masi-masi, inpanukuhin nila, bari pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab kaingatan nila, biyus sadyayaon sin Allah subhanahu wa ta'ala, kanila murah-murahan, papagbarakatun kato, tanyuin mga wasiyat yadto. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin, wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma alayka bidawlatil yahud, Allahumma alayka bidawlatil yahud, Allahumma alayka bidawlatil yahud, khud min fawqihim wa min tahtihim, waj'alid da'irata alayhim, waj'alhum ghanimatan lil muslimin. Allahumma mazzikhum kulla mumazzaq, Allahumma mazzikhum kulla mumazzaq, Allahumma mazzikhum kulla mumazzaq, wa aqimus salah. استووا صفوفكم وترصوا واعتدلوا ولا تختلفوا سدوا الخلل لا تدعوا فرجات للشيطان استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. نستغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم لا نبي Subhanallah.